Moifo o sa boetse o amohela ditaba ka puo ya Sesotho ke tsamaya le Agustin Letlalo ha re dithagole ka o lekola se itlhommeng pele. We offer them money and then they don't spend the money to build houses, they send the money back and we say that is wrong. Mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o tshepisitse baahi ba Woolsley le batweng la Buoland Western Cape hore mokga wa habo o tla rarolla mathata a bona. The Sesotho House is a crime scene. Why is it a crime scene? Because in that building, thousands and thousands of jobs are killed every single day. DA e entse tshepiso ya moshwelella ya hore e tla rarolla mathata a teng a leqeme le hodimo la mosebetsi batjheng ka ho kenya tshebetsong seo ba reng ke tshebediso ya mangolo a thuto a tla fana ka menyetla ya mosebetsi batjheng. People told me about this, I thought it was a bit of a joke and they were just teasing me, and then you got to understand that they're serious, and when the talks got going, and then the more we got closer to it, the more you understand what it means. Nakwena ya selemo ke ya ho keteka katleho ya boiphihlelo ba dithuto di-universiting tse fapaneng tsa naha, mme hara batho ba tlotilweng ho kenyeletsa mokwetlisi wa di-Springbok Johannes Rassie Erasmus. Mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o tshepisitse baahi ba Woolsley le batweng la Buoland Western Cape hore mokga wa habo o tla rarolla mathata a bona. Mopresidente Ramaphosa o gakotse letsholo la hae la boikete ba dikgetho torotswaneng e tsebalang ka tlhahiso ya ditholwana le veine ya Woolsley le batweng la Breede River Valley. As we go forward, we want to build more factories. We want to attract more investors to come here. And we've already shown that, yes, if we focus our mind, we can attract investors. There's a new report that has come out that was done by the PwC, Foreign Investment Research. And they say, as opposed to what many people think and believe, South Africa has attracted foreign direct investments, and there has not been an overarching exit of investors. Basietsi ba bang ba ANC ba na le tshepo e tiileng ya hore mokga o tla sebetsa hantle dikgethong tse tlang. I'm going to vote ANC that the people from Woolsley want to work in Woolsley, and that's why we are here to vote ANC. I have voted for ANC many times. I vote for ANC, but the point is only one thing. We are struggling in Woolsley location. We don't have a water, we don't have a toilets, we don't have a jobs. Most of people of factory of Woolsley, we take out people's side. Kamora o thaothela dikgetho le batweng la Buoland, Mopresidente Ramaphosa o ile a leba le batweng la Dala Oma mo a ileng a buisana le bakgethi Khaya Mandi Stellenbosch le ho buisana le bakgethi ba bang ba batjha Langa. Nakong ena eo boipiletso ba komishini e ikemetseng ya dikgetho IEC bo kgahlano le taelo ya lekgotla ya dikgetho bitsong la ho betla bokamoso ba moetapele wa mokga wa MK, mme boetse e le mopresidente wa mehleng wa naha Jacob Zuma lenaneng la bakgethi ba mokga bo atamela o lohotha ho bophephetsa. Lekgotla la dikgetho le sa tswa ananela boipiletso ba Zuma bo neng bo le kgahlano le ho se kenyelletswe lenaneng la bonkgetheng ba MK ho ya ka karolo ya bo 47 ya molao wa dikgetho. Lekgotla la dikgetho le ile la fumana hore IEC e entse phoso ho kenya tshebetsong karolo ya bo 47 ya molao wa dikgetho kgahlano le Zuma.
Lefapha la SABC le utlwetse ka hlokwana la tsela hore mopresidente wa mehleng wa ANC eo ha jwale e le moetapele wa mokga wa MK Jacob Zuma o tla tobana le mehato e matla ka hare ho ANC ya kgalemelo me ka kgweding ya Motsheanong. Zuma o tobane le diqoso tse pedi ANC tse kenyeletsang ho thunthetsa molao wa mokga wa motheo ha ne a phatlalatsa hore o tshehetsa mokga wa MK ka la 16 kgweding ya Tshitwe ngwahola le ho hatikela molao wa motheo wa mokga ha ne a hlahella lenaneng la bonkgetheng ba mokga wa MK. Mopresidente wa mokgatlo wa batjha wa ANC Collins Malachi o re bakgethi ba KwaZulu-Natal ba atisa ho kgetha ba ikamahanya le semorabi mme baetapele ba ANC ba lokela ho ruta bakgethi ka kaho ya setjhaba. KwaZulu-Natal has an history, even post-94, of people voting according to tribal lines sometimes, which is one of the challenges that we're faced with. If you can check the voting pattern in KwaZulu-Natal, under that one of Nkandla, the tribalists from Nkandla, you saw the ANC increasing votes. When President Ramaphosa came in, you saw the decline a bit because of how they've been cultured. And we're saying that through political education and massive education, the ANC leadership there must go to the ground and educate our people. That we're building a nation here. We're not building a tribal groupings. We're building one nation of South Africa, which unites all South Africans behind South Africa. Hare hatela pele, DA entse tshepiso ya moshwelella ya hore e tla rarolla mathata a teng a leqemele hodimo la mosebetsi batjheng ka ho kenya tshebetsong seo ba reng ke sebediso ya mangolo a thuto a tla fana ka menyetla ya mosebetsi batjheng. Moetapele wa DA o re ebang ba ka kena pusong ba tlo kenya tshebetsong maano a matjha a tlong ho rarolla mathata a tlhokeho ya mesebetsi naheng ena. Sesotho House is a crime scene. Why is it a crime scene? Because in that building, thousands and thousands of jobs are killed every single day. Thousands upon thousands of the hopes and dreams of ordinary South Africans are cut down in this building every single day. O boetse a ananela tlhokeho ya sekepele sa meputso sa basebetsi. But we also understand that a targeted exemption of the minimum wage is crucial in our developing country and our developing economy to lift millions of people out of poverty and allow them to earn some money to enable them to be self-sufficient and to gain a foothold on the opportunity ladder. DA e re tlasa puso ya yona batjha ba keke ba phela ka meputso e tlase kapa dimpho ho tswa ho mmuso. They will get a job opportunity where they will be paid. Secondly, they will have all the basic Conditions of Employment Act protections that would make sure that they're not exploited. And thirdly, they would be able to get the much needed experience that will allow them to start climbing the job ladder. At this current stage, the minimum wage is a massive disincentive to a large majority of younger work seekers and it's a massive disincentive for business to be absorbing these young school leavers, which is why 7 out of 10 young people in the country cannot find a job and why we've got unemployed graduates standing on the streets of our cities begging for jobs. Jwalo ka ha ho se ho setse dibeke tse mmalwa pele ho letsatsi la dikgetho, mekga e mengata ya dipolotiki e tswela pele ka matsholo a ona a dikgetho. Moetapele wa Rise Mzansi Songezo Zibi o re maemo a renang Mahikeng Northwest ha kgone ho ngoka matsete bitsong la ntlafatso le kgolo ya moruo. Moetapele wa mokga wa Rise Mzansi Songezo Zibi le baetapele ba bang ba mokga ba ne ba etetse boemafofane ba Mahikeng ho lekola maemo ba re ha kgahlisi ho hang. So firstly, there is no airport. The runway is there, right? But when you get into the building, you know, people who've been at airports, they're very brightly lit. So the lights are off here, first of all. And secondly, there are obviously no
a flight scheduled. On the sign here when you walk in, the arrival is called ping pong. And there is no place called ping pong, which means it's just a placeholder that is there because there is no activity here. And the people that work here, it really must be difficult for them because they leave home, come here, there's nothing to do. Zibi ore maemo a boemafofane ha se ona fela a ngongorehisang. Ore dintho di ngata tse ngongorehisang sebakeng sa Mahikeng. Coming to this airport from town is an extreme sport because the road is bad, the rest of the infrastructure is not working. It is not possible to attract investment if you do not first sort out the infrastructure that is going to hold that private and public investment or to attract it into this industry, into this area. So for the Northwest, there are critical regions. This is one of them. The area in Bujanala is another. There is farming, there's mining, there's other types of activities that can take place in the Northwest province, but that needs new leaders who understand the totality of the province and where the opportunities are. Zibi ore ha mokga wa hae o ka hlola sebakeng sa Mahikeng o ka tlisa diphetoho tse ngata ho kenyeletsa ho netefatsa hore boemafofane bo kgutlela tshebetsong hore seo se thuse ho hodisa moruo wa province. Selwane Gagau, SABC News, Mahikeng. Molaodi ya seng a beile meja fatshe wa lekgotla la dinyewe la Matjhaba ICC ya Phakiso Motjhotjhoko o re teko ya ho fana ka lengolo la tshwaro la moetapele wa mmuso le wa sesole e lokela ho etswa ka hloko. Israel has been unrelenting in its attacks on Palestine, despite numerous resolutions and other requests from other states for it to stop. It doesn't seem to be anywhere near stopping. It is just continuing. Now, these investigations are quite complex. They take quite a lot of time because when the prosecutor goes before the judges, he or she needs to make sure that now he has got a solid case. Normally, the prosecutor would not initiate legal proceedings unless he or she is sure that he has got a watertight case. Letlole la naha la dikotsi tsa mebileng e leng RAF le ipiletsa ho batho ba tswileng dikotsi ba etsang dikopo hore ba di fetisetse ditokomane tsa bona tsohle ho bona hore letlole le tle le tsebe ho netefatsa hore ba sebeletswa hantle. Boipiletso bona bo etswa nakong ena eo dikopo di saletse morao ka nako ya dilemo tse 5. Mohlanka e moholo wa phethahatso wa RAF Colin Letswalo o re tiehiso e kgolo ya ho phetha mosebetsi ka nako ena e bakwa ke ho se netefatse ditokomane hantle le ho fana ka dintlha tse felletseng. Jwale ha re lekole tsa mebaraka hore e sebeditse jwang ha JSE e ne kwalwa horeng ya bohlano. Ranta e sebeditse hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding mebaraka ya Matjhaba. JSE e kwetse diabo e sa sebetsa hantle. Ditheko tsa thepa di kwetswe di sebeditse hantle. Nako ena ya selemo ya ho keteka katleho le boiphihlelo ba di-universiting tse fapaneng tsa naha, mme hara batho ba tlotlilweng ba kenyeletsa mokwetlisi wa di-Springbok Johannes Rassie Erasmus. Go tlotlomatsa le go tlotla monna yo kopantseng naga ka phenyo ya setlhopha sa bosetšhaba sa rugby di-Springboks. This honorary doctorate is bestowed on Erasmus in recognition of his innovative and exceptional management of the Springboks. Ka go fenya sejana sa lefatshe ka tatelano, Erasmus o ne a patilwe ke mokaptene wa Springboks Siya Kolisi. A re phenyo eo ke histori e tlotlomatsang loeto la tiro ya gagwe.
People told me about this, I thought it was a bit of a joke and they were just teasing me, and then you got to understand that they're serious, and when the talks got going, and then the more we got closer to it, the more you understand what it means and why you're getting it, as all the people, the wonderful people here has explained to me. And then it gets emotional. Fa ne a bua mabapi le motshameko wa rugby, Erasmus o kaile fa dithulaganyo di tsamaya ka thelelo go ipaakanyetsa setlha se se latelang. O kaile gape fa go ise go tsewe tshwetso ka gore ke mang yo tla tsena mo maemong a bokapteni. We've been working really hard, our coaches and our management team, on Wales and Ireland, two test matches against Ireland and then Portugal and Bloemfontein. So we really are busy working. Erasmus a re le fa itumelela go amogela tlotlo eno, seo se mo amileng thata ke go kopana le go buisana le balatedi ba rugby. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Potchefstroom. Mamelodi Sundowns e na le monyetla wa ho roba rekoto ya ho hlola dipapadi tse supileng ka tatelano e salletswe ke papadi tse tshiletseng tsa ligi ya DStv papading ya yona ya Kaizer Chiefs lebaleng la FNB bosiung bona. Muhi re fihlile pheletsong ya ditaba tsa phirimana ena e ba le moifo wa Setswana hosane ka yona nako ena ho latela tsa bolipi ka lefu Motaung. Kgotso. Khatsere ke a leboa ba bui madume ho sabile pimpa se re shebile hona bo hlobana se re shebile ka thoko go mabopo ha o boletsebeletse ntle fela le hore e tlabele fela mo isa enka empa e tota haholo ho tloa hona ka theko ho tla jela ka ro qabega a se re shebile hona bo hlobana ho hlakile fela ha ona boletsebeletse ntle fela e tlabele fela tsa mona le mane ba bilipi ba itse tlhokomerisa hore ha ile ho sane teng a se re shebile hona ka haro mafikeng ho tla jela ka haro ka pa boshabela le hona ka ro ka pa bo primax sa le ba le hona ka ro ho ka pa le bua ho tla hle ho fokomo o le moshiselo oma o ka ba kang hlaha HR se shibile ka thoko mabopo moya e matla hlahle hanelle empa shibile hona ka le bua le holo thoso jalo tla fitla ka thekong e tla be le fela marumana le maneng ha di kgateng teng mahloki la ha sa motho bo ba gauteng ho hlokomele hore fela di kgati di tla ba tlase fela ka tlase ho mashome a mararo ha shibile Johannesburg le hona ka Pretoria Mamelodi di tla hle re khitli fela ho mashome a mabedi a metse e robong ka fela re shibile hona ka hare ho polokwane ho tla jalo ka mokopane ke setse ke sa hona ka hare ho le phalale o tla hle ho shisi la rita bela sentse ke shebile hona ka re thaba zimbele teng le hona ka hare ho Messina ho hlakile le teng o tla hlotshetse hona e sa le kgrate di rita fela ho mashome a marara a motse o mong kaofela ya re ba ka bala ka thaka ha re ho mpomelang re shebile hona ka emelo ho tla jalo ka kgrelana o tla hlo phole fela ha mona tshare kgrate di rita fela ho mashome a mabedi a motse e mehlana kaofela hale ka Standard Town o tla fitla hona ka hare re sekunda le teng o hlakile re tla hlo phole re kgrate di qala fela ho le shoma ho fitla ho mashome a mabedi a motse e tsheletseng kaofela ha re shebile Peter Maritzburg sentse ke sa bla hona ka Lady Smith sense ke sala hona ka Fryhead o tla hlotshesela re grate di rita mashome a mararo a motse o mong kaofela Kokstad tla hlekale fela ho robedi ho fita fela ho mashome a mabedi a motse mong kaofela re shebile hona ka hare o ga frene to tla fitla hona ka roma letswa ke sentse ke sabela hona ka re komane le teng o tla hlotshese di grate di rita fela ka ho dingwana fela go mashome a mararo Linksburg o tla jwala go le hona ka Robusta ka baka le mo tshitsang le teng o tla hlotshese hona High Star Rivers Daily di grate di rita fela go mashome a mararo a sena metse kaofela re shebile ka hare ka palo boa le teng o tla hlotshese Upington sentse ke sabela hona ka hare go Calvin le hona ka Rosa Talent di grate di tla rita fela go mashome a mararo a metse medical fela bolba Freestata o tla hlophole empa Bothaville sentse ke sabela hona ka hare go Sasolburg le teng tla hlotshese re grate di rita o mashome a mararo a sena metse kaofela Northwest le teng tla hlophole ha re shebile ka re mafikeng di grate di tla tle di rita fela go mashome a mabedi a metse e robedi kaofela ba botsa be di bidi akala ha be etso kgotsa